Hola, somos Sofía y Mateo y os vamos a enseñar cómo bombea sangre al corazón. Materiales: un recipiente de vidrio, media taza de agua, colorante vermelho, 2 globos, un grande e outro pequeno, cajitas e cinta adhesiva. Así. Primeiro botamos auga co colorante vermello nun tarro de vidro. Primeiro botamos auga co colorante vermello nun tarro de vidro. Cortamos a boquilla do globo grande e cubrimos o tarro e arrodeamos o tarro coa goma e a cinta. A continuación facemos 2 buratos pequenos para meter as pajitas e arrodeamos o tarro coa goma e a cinta. E, por último, tapamos unha pajita co globo pequeno atado á goma e a cinta. Este sería o resultado final.